Nanzika Tamsian, Gebefake Nanzika Bangam Chengisango Kundukwana. Bamiega because in Tanlandoni, Yakros out. I just want to go at you. Show does. Ninjan. Get pillar now. Pamela, I need 2 men. Sine house party from yam. I mean, friends who's on Radis away. So, Kulekumzi. Nizonwabisa namhlanje siswa? Namhlanje. 2 men. 2 men ka. Ayifanele thina. Abondlekileyo. Abondlekileyo ne no. Nomntu asabakhona. Isentshu qala ngabani ixesha isendezi. Ngoko. Goku. Singahamba soyithi evening noba yi2 if ni available. Yes, available. Manwena. Available samjonga uyabona mna ndingumsijo. Ioutyamle nepanchawo. Unjisto, batinjisto. So ke mamela masifama Magama eni. amandi ne. Mandi kwa wena mntase. Abethe ngequdu. Aba like See 2 girls. kwalala kuse pha. House kaloku mfondini. Sister Party for 4 basically. Sentsho umjita ne andifuna bangathi umbone ngathi yamnansika ne out yethu lena sihlala ngosho mama yishiya apha iCochrane. Yabona kwanezilamba. Umjita une meningitis. Yakuxaka sephambili yabo. Okay. Sentsho wabafumene amadoda grand. Nabantu abaright beshana ya. No, Handimnamdana mfondini ka. Wena liya mani into wena kodini. Iwese lo muntu uzafika yokuswela unekwasa ithi makanyuse ngoku ibroke news. Yabona yakho News. Yabo afuna news. Ikhonmani ke le yona yenzi iyabalekathi manensi yenzi anglendini. Beautiful, love it. Yenzi anglendini. Because ngabantu nonke abangathi ukubona. Man sikrandi man. Ifuni nayo. Sithi siyovasa my sister. Akho need yakuvasa bethana basambeni ngoku. Ikhondo. Wesithandakazi wakho wesithandwa. Hayi wena mani ntoni wena? Chi. Sanukuba lokho ngaxesha bethunana uthi uyamlindile. No akhonaki no sithini ke Sawulandela. sikulandela kanye sizokhwela emotweni kanye. Sifuna ngombo omizangena ngapha omnyangena kwelacela ngapha. Kwekwe uthatha isitixo sami uzimanzi kuvale kunye usithatha phansi kwemethi yabo. Kule ndawo. Hayi benzontona Hamba mani wena. Khwela Then only ngapha kwelacela ngapha. Liyani uthatha isitixo sami usithatha phansi kwemethi ucimela iTV. anakhwela phe front man. Bendisitsho kaloku nami ngezi ngathi niyoyika. Akudinzi. Sisi inansi awesithathu. Hayi. Kodini phambana wena. Phambana. Shake it. Shake it ba? Sakbiz ba if there's anything. Hayi wena. Hayi. Anidinga umuntu ozophatha ozothenga ice. Ngandeka. I-ice anidinga umuntu Uthatha isitixo sami usithatha phansi kwemethi. Baby. Hey. Na abanye ababuthi besebasilisa ngecouch. Yini madoda ne right? Sho ngekawushi. Hayi kawuthethe ngekawushi kaloku mna sikho. Yabona ukuthi kanjani? Uthe ufuna amadoda. Mani madoda imani kaloku. Esendlini yami ngoku. Into esiyifunayo thina ukuphathiswa ngekhashi please siyathutha mna. No mafrotmana iqonda mani bayindlu yakho ne but Sisikhangathethe ngekawushi. Hayi, na kusenza manje. Utheni kanti baby kwaba Baby ndithe kubo ndidlula kubo ndathi ndicela nizondiphathisa icouch. Baba excited baqomba bafuna uzo Uthe wena ukuthi sisifuna amadoda azokwazi ukuphatha for the whole night. upasa for the whole night non. Kwathini? Makathini? No, mamela. Yona ithetha ngani? Into esiyifunayo ukuphathisa ikhashi. Umntwana lo uphume sithi uyokhangela amaphara azosiphathisa ikhashi. Siyathutha. ikhulu kusithoma into wakho akathethanga lonto ukuthi into ayithethileyo ukuthi inoba ngabana thina siziyabhatha apha sinele kugcwalisilwana. Okay, ngiyayibona le niyazithanda iphathi ni. Asanukhathazeka abantu kwethu. Xa sigqibanje nizokule phathi nifuna yakho. Okwangoku zikhashi. And baby Mna next one ibhatala sesibana umuntu omnemali. Imali yongxaki. Kodwa but ke ngokubona sister ngiyibeka ukuthi yacaca ukuthi uthe ufuna amadoda azaba right for the Fonini sama